And then some more kwaba na me na say Adom TV Badwam health tips. Me did the fear amankwa tamaklo. Fasedama endpoint homeopathic clinic. Ninti dwumedie dwoada de kosi efia da 5 minutes o yenche. Bisan se mapomuden hu hia yenti. Se be ya obati bibi kakra edwoada, obati bibi kakra ebenada, ebedu fiada. Wanya topic ni nyina mu a amoato ho ase. Meda madokotafo ne manesefo ne obia oba health tips so no me don wase fi so ma boa me ya pomuden no ekoyie na wotwe mu yesi ye kasa fa computer syndrome vision syndrome yetna abefo mfidie no achi emretenten ehun sunsanso ene Dr. Rachel Kusi Akosa oye optometrist o hwe ani no ene di nkome da obi na ase ye mu akwaba na yenhwe sunsanso a ewo bra ye betna ye laptops ana ye betna esum ne bia ye screen bi ene ye de read ade ana ye de eye bibi so if I mean that say signs and symptoms certain na boso sitie ye kan ye ka say obi won po use pa onim se sa na ne de crash ase number 1 e person kan wasem air dry eyes just what binya dryness we need to me drier so etimi wo eno ne number 1 a e was say kai wo say bia this sa computer na sa ba phone me ene de ba ena irritation when need to make a cow pa because umie na ummo no eso to make a cow eno so ho ena face redness ma hu obi a when na for some time it was yes no ba ye no eni ni nyina ye very red like so hwe ani na enya agro eti ni nyina ye niema e ka ho a emo ani no ena obi wo so kra na your friend say eye fatigue and need me bre she say ani aye adwuma wo sama bre you can imagine it yes and it me the headache cry but wuti afi obos na wuti na pa gaga ni na ade a e wo ho a wo se ye hwe sometimes cry blood vision just say wade hunu cry no it me ye basa eno so ni na wo ho nti no ye ka signs and symptoms na wade ni betime a react pendodo a wo ti sa abefo na me hunu and need to react yeah nti ebrebe na e wo se me ko hu doctor yo me da say me ka say says signs and symptoms yeah wo no says sa niema ya wuhu ayabon da redness eye pains keka ya wo ya ni ade e sha ase na e to adu ho a ye fa be self limiting just say no atimi ko okay but ade ne sha ase no if in rain na ma na me yes adwuma we no me ti severe pains power so ya me ya pa ade na to aso I was at bon kai because one shana one so muntem a etimi ha adwen ahant me ka say e bon kai 1 2 3 a emika ko hu doctor na manimu na ye so mu wa yeah wow nti say one pe ho asemo entu e ho wonsunsan so bebre ye beba eno e ho so nti we na wo ka no school phone so e bi obi ono kwa na enye bi enye laptop enye devices bi a na mem books no ni ade eno so e wo effect bi ana yeah but when mostly no your mom tat na be for niam ho no me kai those COVID-19 season no in fact even up to now the way I see den kra be brave ba no omo ma kwan na mo bibie school say ya bebe na tna sa computer no na say phone kra wana TV aya nti bo sa mamra no oblinke sa na ni na bre okay I don't think nyina no krampo ai no mo tifie kra no ya me ani kom ho because one we da ache no na asemo ya aba wow number no ye 0244 982821 okay enti Dr. Rachel Kusi Akosa enye wemu nkwa na yedi hu nkomo so oba natena ye hanso a na DVLA test ni nyina so obeye de ma any scans ahodo bi enti frɛ no na nkomo a yedi bi na days ni bi afo ani so penche mu bi a obechechi mu so de ama meda me sponsor endpoint homeopathic clinic ase adaroma ni enye titiri ni wo ndi nkomo ya pomudin mu nti ya frɛ ono so 0244867068 0244867068 ochina nkwa hodin oha kan ya ho 5 minutes yenche yento aso